Ndabashimiye ko muneze amatwi. Uyu munsi igisirikare ni kimwe mu bintu ibihugu byinshi byo ku isi biri kwitwararikaho. Biri gukoresha igisirikare cyane kugira ngo gitere imbere, haba mu by'umutekano cyane cyane kuko ni ukunda gikoreshwa cyane, ndetse no gucungira umutekano abaturage. Niyo mpamvu twicaye hamwe dusoma ibitabo, turasesengura, turi amateleviziyo agiye atandukanye, dusoma ibinyamakuru, tubacukumburira ibihugu 10 byo muri Afurika bifite igisirikare gikomeye. Ahangaha twagendeye ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo duhitemo ibyo bihugu. Twarebye kuba ari ubwoko bw'intwaro ibyo bihugu bifite, cyangwa se icyo gihugu gikoresha, cyangwa se umubare w'abasirikare gifite. Twongera kureba ubushobozi bw'intwaro icyo gihugu gifite, ndetse n'ingabo, haba izo mu butaka, ku mazi, ndetse no mu kirere. Twongeye kureba ku ngengo y'imari ikoreshwa n'icyo gisirikare. Ntibyari byoroshye kuko twarebye n'ibihugu bitanga amahugurwa ku bindi bihugu bigiye bitandukanye hano ku isi ndetse no muri Afurika. Twanarebye ubushobozi bw'ibihugu bwo kwimura ingabo ndetse n'ibikoresho byabo mu gihe gito cyangwa se vuba vuba. Ntitwarekeye aho, twanarebye ubushobozi bwo gukora no kubungabunga ibikoresho cyangwa se n'intwaro igihe bishiranye, haba ku rugamba, haba imbere mu gihugu cyangwa hanze, aho bicunga umutekano. Ese ibihugu bibigenza gute? Uwo mugiye kubana ni Jean Damascene. Abantu batarakora subscribe bashyashya turabakiriye, n'abandi basanzwe. Niyo mpamvu ndi hano, kubera ari mwebwe mutuma mpagera. Ahangaha ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Kenya. Iki gihugu gifite igisirikare gikomeye kuko gifite abasirikare barenga 95,000 kuzamura. Aha bafite indege za gisirikare zingana 80,000 kuzamura. Gifite kajugujugu zikoreshwa zirenga 90,000. Zifite amato y'intambara arenga 30,000. Ahangaha icyo gihugu gikoresha drone cyane. Twakoze ikiganiro cy'uburyo u Rwanda rukoresha drone, ariko na Kenya iri impano yokoresha mu ntambara drone. Izi ndege zitagira abapilote. Urumva ko rero igihugu cya Kenya kiri ku mwanya wa 10 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi hano ku mugabane wa Afurika. Bishobora ko bigutunguye kandi bigutangaje. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Libya. Igihugu cya Libya gifite abasirikare barenga 120 kuzamura. Gifite indege za gisirikare 140 kuzamura birenga. Gifite kajugujugu zirenga 100,000 kuzamura. Gifite amato y'intambara arenga 30,000 kuzamura. Iki gikoresha intwaro zitwa MiG, cyangwa se izindi ntwaro zitwa misile. Izindi ntwaro zikoreshwa cyane cyane mu gisirikare. Urumva ko igihugu cya Libya naho kiri ku mwanya wa 9 mu bihugu muri Afurika bifite igisirikare gikomeye. Aha biragutangaje kandi biragutunguye kuko ntabwo wari ubyiteze. Uragumya kwibaza ngo ese wowe igihugu cyawe usanga kiri ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa 8 tuhasanga igihugu cya Sudani. Aha ntabwo wari ubyiteze. Igihugu cya Sudani gifite abasirikare barenga 210 kuzamura. Gifite indege za gisirikare zirenga 80,000 kuzamura. Gifite kajugujugu zirenga 70 kuzamura. Aha zifite amato cyangwa se ya gisirikare arenga 20,000 kuzamura. Cyane cyane iki gisirikare gikungahaye ku basirikare cyangwa se ingabo zo ku butaka. Aha rwose urumva ko igihugu cya Sudani nacyo kiri mu gisirikare. Nko kugitoranyamo twagendeye kuri bya bintu twabonye mbere birenga 10 kugira ngo igisirikare kibe gikomeye hano muri Afurika. Biragutangaje, biranagutunguye. Ku mwanya wa 7
turahasanga igihugu cya Maroc. Igihugu cya Maroc gifite abasirikare barenga 395 kuzamura. Iyo tuvuze kuzamura cyangwa se biba birenga, gifite indege zirenga 150 kuzamura, gifite kajugujugu zirenga 180 kuzamura, zifite amato arenga 120 kuzamura. Hano hari intwaro zikomeye cyane nka F-60 cyangwa Albram. Izi ni intwaro zidasanzwe iki gihugu gikungahayeho kandi zikomeye cyane utari witeze. Ese urumva igihugu cya Maroc nacyo kigutunga mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyangwa se zifite intwaro nyinshi hano muri Afurika? Reka dukomeze twirebe umwanya wa gatandatu. Umwanya wa gatandatu turasanga igihugu cya Angola. Ahangaha igihugu cya Angola gifite abasirikare barenga 170 kuzamura, zifite indege zirenga 100 kuzamura. Ahangaha icyo gihugu gifite kajugujugu zirenga 80 kuzamura, zifite amato rwose menshi cyane arenga 50. Aha hari intwaro yitwa CL-30. Izi ni intwaro zidasanzwe zikoresha mu gisirikare hano ku mugabane wa Afurika. Niyo mpamvu iki gihugu gituwe n'abantu benshi kandi bakoresha intwaro cyane. Tugiye kureba iki gihugu kigiye kugutungura cyane utari witeze. Turasanga ku mwanya wa gatanu igihugu cya Ethiopia. Igihugu cya Ethiopia gifite abasirikare barenga 300 kuzamura, gifite indege zirenga 90 kuzamura, zifite kajugujugu 90 kuzamura. Ahangaha amato akenshi ntakunda kugaragara kuko n'ibare bakunda guhisha adakunda kugaragara. Ahangaha hari intwaro nyinshi nk'iyitwa Altrain. Ni intwaro abenshi batapfa kumva cyangwa se batabasha kubona. Ahangaha turaza gusanga ko iki gihugu nacyo kiragutunguye mu bihugu bifite igisirikare gikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Tugiye kureba ikindi gihugu kindi kigiye kugutungura. Iki ni ku mwanya wa 4, Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ifite abasirikare benshi cyane bangana 90 kuzamura, ifite indege zirenga 80, ifite kajugujugu zingana 90 kuzamura, ifite amato y'intambara arenga 35. Ahangaha hari intwaro yitwa Gripen. Iyi ntwaro niyo ibarirwa muri biriya bihugu kuko igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo gikungahayeho ku ntwaro kandi gifite igisirikare gikomeye. Aha tuya kubihitamo twagendeye kuri bya bintu, uburyo zibikwa, uburyo ziboneka ndetse n'uburyo bishobora kwimurwa mu buryo bwihuse cyane. Urumva ko ni igihugu rwose cya Afurika y'Epfo naho gifite igisirikare gikomeye. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Nigeria. Iki gihugu gifite abasirikare barenga 230 kuzamura, gifite indege zirenga 140 kuzamura, gifite kajugujugu zirenga 100 kuzamura, gifite amato y'intambara arenga 75,000. Ahangaha hari intwaro zizwi cyane mu gihugu cya Nigeria nka GF-17, hakongeraho na drone. Izi ni indege zitagira abapilote. Umva ko mu gihugu cya Nigeria naho ziraharangwa kandi zikora neza. Birashoboka yuko utunguye ko Nigeria iza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ahangaha muri Afurika. Ariko ku mwanya wa kabiri urasanga ikindi gihugu kigutunguye.
turasanga igihugu cya Algeria. Algeria ni igihugu cyo muri Afurika gifite abasirikare barenga 520 kuzamura, gifite indege zirenga 260 kuzamura, gifite kajugujugu zirenga 180 kuzamura, gifite amato y'intambara arenga 85,000. Ahangaha hari intwaro zikunda kurangwa mu gihugu cya Algeria nk'iyo bita CE-13 cyangwa se C-9T. Izi ni intwaro zikoreshwa cyane cyane mu gihugu cya Algeria, ndetse bigaragara ko gifite n'ububiko bwiza n'igisirikare cyiza n'intwaro nyinshi kurusha ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Birashoboka ko tuzo ku mwanya wa mbere. Ese wumva ku mwanya wa mbere hari ikihe gihugu? Aha ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Misiri cyangwa se igihugu cya Egiputa. Iki gihugu gifite abasirikare barenga 920 kuzamura, gifite indege zirenga 340 kuzamura, gifite kajugujugu zirenga 300 kuzamura, gifite amato y'intambara arenga 150 kuzamura. Ahangaha hari intwaro nyinshi ziba mu cya gihugu cya Misiri nk'ibita F-60 Rafale, Abrams. Izi ni intwaro nyinshi zinazikoreshwa mu cya gihugu cya Misiri. Urumva ko rero Misiri ni igihugu cya mbere muri Afurika gifite igisirikare gikomeye, haba ari ukurwana, haba ari ububiko, haba ari ukubikora, haba ku mazi ndetse no mu kirere. Bishobora kuba bigutunguye ko igihugu cyawe utacyumvisemo. Aha abenshi kuki u Rwanda tutarwumvisemo? U Rwanda narwo ruri mu bihugu bikomeye hano muri Afurika rufite igisirikare gikomeye, kuko kiri ku mwanya wa 38 muri Afurika. Kandi ukaba tureba mu bihugu bifite igisirikare cyangwa intwaro ariko ibihugu 10 bya mbere. Ahangaha twavuga ko twarebeye ku bintu bigiye bitandukanye, haba ari uburyo zibikwamo, uburyo bazifite n'uburyo zingana. Niyo mpamvu bashimiye kuba mwaneze amatwi. Ahangaha mukore subscribe, nacyo kiganiro wagikunze ukore share, dushyiremo comment kugira ngo dufatanye kandi twishimiye ibyo turi kugeraho kubera mwebwe. Ndabashimiye. Ciao ciao, dusubire mu biganiro taha.